Tala Fou se whapoponga le nei o Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. O le sa ave mo lo ia sili Mark Speakman le ua whailua o ia leo lo ua tuina lo na suafa le lisi o ia lo tau wā mo le tofu tai o wang whai le Liberal i New South Wales a lumana i le palo tai le so. Na ia whaamaunia le tūlanga le whau whaasalalau mai le APC le taora le ilama tam fōlinga e to orua i la ua le awhinau mō le awanoa o le isi o Anthony Roberts le sa ave foi ma minister taluai. O leo le a whamneina le a suitulanga i le sa ave ma premier o New South Wales taluai o Dominic Perrottet. O whaulu nei le tūla whono sa tangi whai whaatasi e whaasanga i le company i telefonia le Optus ma le mata upuna a whiaia na paanga le tausanga taluai i le data breach na a whiaia le tōtele. O le ofisaro ia Slater and Gordon o lo tūlai mo le siria ma le se lau afe o sui ua awai lea tangi ma o le maua lo ia pe o na whaeroa i le 9 News wa lea mawhaia le Optus o na whaatino lo na tiute o le puipui o ana paanga ia maua solia foi tūlanga whaarilo lilo o wheso o tainga ia atoai ma le consumer law. Pai mai le ofisaro ia o le tu ai ngā whaare tonu na whiai paanga le Optus o tui nai i nā tau se tūlanga o mā lamati ai mai nisi o i tu ai ngā whainga tau whaavalea atoai ma le ngā o ia o wha maunga patino i o lātou tangata. O le masino o mate o tau sanganeina whaeroa i le ofisa siri o le Optus o Kelly Bayer Rosmarin e le se customer po o se paanga le company na afia i le lusi o se tupe pe a apia fo i se sori ngā tūla fono ono o le whao ngā sase o whamtalanga. Pe tai lao lea ua tuuina le tangi lea e whaasanga i le company i o watari ai la se tali lea mata upu. O le whailautusia malo o whaatasi Antonio Guterres wa tuina mai sana whautuanga o whainga whaavai o iei nei mo le sio manga o le a abema se tūlanga wa ia whaingoa o se whaasaranga oti pe ao o le whaiunga o le tenei senturi. O le whamtaranga le ua whaia le whailautusi se whonutanga sa whaia ilunga o whasota inga whaona pōnei le whonutanga le Major Economies Forum Summit sa whatautai le Presidente o Amerika Joe Biden. Uri patia le SPS whaitionga anisi o tangata e whaifina wai mō le tau wa tuina atu whaasanga ia Amerika maisi e tunu i le tari atu i le whaititi o le kesi e ala i le si itia o le fossil fuel production. O le whonutanga le tausanga neina awa yeisui mai atunu e fitu o Brazil, Ausetalia, Argentina, o Kanata, Aikupito, Siamani, ma Mexico. Wa amata nei sauninga o tāpenanga mō tālonga o le State of Origin pēna masa nei tausanga te tasi, ma le tausanga nei wa yeiri poti wānginga i upenga te whairangi i tāpenanga le awa le State of New South Wales, le olo o tā uaile whaamautuina o na tamata alo mō lea whaamoemoe. Wa whairoe di pote le APC le sore sa i ringo se awha le au le olo o tau matemata ele to tele i avanoa le li o Jerome Luai ma Nico Hines i le tūlanga. Toyono Vayaso o na piki leo le awa le li whaiaonga o Brad Fiddler, molo lua i tālonga i whaia i Adelaide Oval, e peona si la fiora tūlanga na umia lava luai mai le tausanga te luai, tai o le anga i ane ilunga o le tau mawhaia le li o Hines mai le kalapo kanola, wa lu i tawai le tūlanga. O Hines le na mawaina le whailonga Dali Am i le tausanga le nei, ma tūlanga mawalunga fo ilo na tau mawhai, i le safulu lua masina wa tuanai. Nā whaawau pēr lea tau matenga mō le temi nei, ai le tau maturu tālonga le konola le astona i nei ma le Bulldogs, o le ātiri mata i tuwai le tō tele se tau mawhai ngā Hines i lea tālonga. I siri poti whaailua ia Nathan Cleary, e le leitele le laso tanga maluai i tā tūlanga ia o le au, ia mau le a whātaria pēr la se whaiunga e whaia le whaia onga, ma le pulenga i le whiriwhiri o le awa New South Wales. Ma le tāna muli, o lo wai nei Ausetalia le au ne tipolo a Samoa wa awa yatu ta musanga whaasolo o whaingoina o le Pacific All Sports Netball Series o lo whatau te le Gold Coast. O le pulu a o lo o whatulanga i Samoa, Malawi, Fiji ma Papua New Guinea, le pulu pi o lo o Tonga, Zambia, Singapore ma Kenya. O le asonga fua o le vai asofo e amatai le ta musanga mua o le awhitau i le awa Samoa, le tifai moana, ma le awa Papua New Guinea. Mai wha solo ta alonga le vai aso a toa o lumanai, ma wha iwa i finals i le aso toa na i le vai aso fau. O le a wha sara lautu sa o ia ta alonga e le Netball Australia TV. Ia ta alsia ia le alwhaiva o nea i tamwhanau fo si tātou tunu, ia wha moe moenga, manuia fo i le wha iungo le vai aso, wha soi fo ia.